Oke, sing dua lagu mangga. Sing dua lagu kebayang, sing siapa Jema? Penyanyi ini penyanyi bebel. Lagu kebayang mah, penyanyi ini penyanyi bengen. Kebayang ning mata kelingan ngomong sedina tak tunggu beli tekan setahun kayak ditinggal hungan yen turu ralali yen mangan rasane ranali rantake ngati bagian mati bos pelan tenimbang beli dadi sawiji kebayang ning mata bos malam sambung mani bareng Hands Production. Bos malam, agak bos sama kini bos malam bener. Bos LS, bos LS, ya. Bos LS, bos LS. Ya. Sedina sun kelayang. Yang ini bos seminggu apa? Bos LS, sun kelayu. Sebulan bos sama maninggi. Sun kelingan bos malam setahun sun kayung DDA yen turu bos malam ralali yen mangan rasane rangali bos LS renteke ngati bagian mati bos LS maning tenimbang bos malam beli dadi sawiji kebayang bos LS ning mata bos malam asik DDA asik sambung maning kage bos LS bos malam sebulan bos LS saya sun kelingan setahun bos LS sun kayung yen turu ralali yen mangan katane ragali rentangke ngati bagian mati bos LS tenimbang bos LS beli dadi sawiji kebayang maning ning mata bos LS sembok karane sama gini mbok Mamai Raja. Iya, Mamai Raja. Mamai Raja. Hands Production. Bos LS.
LS maning beli dadi sawiji. Kebayang bos LS ngojoli maning bos ning mata Mamai Raja Maning bos pelem nang apa nyawer sedelat pisan bos pelem kurang bos sedina bos pelem sun kelayang seminggu bos LS Maning sun kelayu sebulan sun kelingan setahun suka yuyun bos LS bisa diilangakan tetep bae demen pengerasaan sun keganggu yen rong dina beli ketemu asik asik orang Sundaan bae sing di medley ku Jawaan gak bisa di medley ya mak ya iya kebayang nih gantengnya mungkinin temen rasane depan wis ana sing duwe kelingan kenang sopane kangge papa sama ini papa TR apa bos TR bos TR bos TR bos TR kangge mamai Raja Maning Mimi Raja terus Kim siapa ini Mimi Kaji Mama Yati hah? Bapak Surham sing duwe hajat oke aja mudun dingin wong ganteng tok akan dingin sawerane ya iya tenang ora nyokot kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepribet kula orang bisa lali sambung mah kang sing percaya kula ning sampeyan cinta seulan sepisan tolong kula tilikan nantokan mi najan ora dikawin tapi ikatan batin apa sih kula rasa prihatin kelingan janji sing dingin dilanjut apa ya pergantian pemain ayo Bung ayo bos oke bos apa ini ya Ajenko wanci burit surya rekwawi hujan letik ngarin inci ingkilah pada pati apa lebat Ajenko sayang sisi basi sir Jayanti Ajenko sarep narek datang di barengan kikil abad ombak letik kepati asiriwik Ajenko anu bagian sisi basi sir Jayanti pahit kejaji pasir rasa cinta Jayanti muka lala kora dua yang gede pagi
Terus Aajenko luar biasa, terima kasih ya. Aajenko luar biasa terus. Aajenko Wanciburi Surya rek pami hujan letik ngarir inci ingkila panepati kolebat Aajenko bagian sisi basi Jayanti Aajenko asarep narik datang di barengan mabur kikilapan ombak letik pasing sisi basi Jayanti Aajenko Jayanti ngait kejaji pasini menggemagen rasa cinta Aajenko Jayanti bukalah korea nyangret pagi Aajenko terus putri Wanciburi Surya Resmi hujan letik ngarir inci ingkila panepati kolebat. Wah siapa Pak? Bapak Satgas Jayanti Bapak Satgas masa sarep narek datang di barengan kikilapan Aajenko ombak letik kepatinya siriwik Aajenko sisi basi siri Jayanti Aajenko masa sarep narik datang di barengan kikilapan ombak letik pating siriwik sisi basi siri Jayanti putri Jayanti ngait kejaji pasini putri menggemagen rasa cinta putri Jayanti bukalah lakon duaan nyangret pagi rasa putri. Terima kasih Bapak Satgas terima kasih banyak. Sudah habis, tukar lagi. Aajenko Wanciburi Surya rek pami hujan letik ngarir inci Aajenko sayang ingkila panepati
rombongan. Siap. Dua lelaki cina sayang. Ini nyangkol. Asenko. Dua lelaki. Hati ciri antasana panutan sempit. Muntah suka baik wajah sakara bahas najan kuang bangun. Umi cinta cek nawana tawi socana. Sanes dunia barana menhoyong laksana. Ari orai wana kali orgasi mandi. Apa aja kan? Nate melang panutan kadiri abdi. Ari orai wana kali orgasi mandi. Nate melang panutan kadiri abdi. Asenko. Alesa music buat semuanya spesial. Ajenko. Abana Putri. Yang Production. Ajenko. Anjen lalaki, kuring lalaki, pada mikah hayami boga diri. Oh siapa ini? Gak usah. Bakal laksana rek mati kembang katresna, nu jadi jajeman. Ajenko. Pasti saruan mi boga cinta pada mikah hayatur mati katina. Iraha bakal laksana rek mati kembang katresna, nu jadi jajeman. Diri nandangan kasiksa, geria pikir ngalang layung. Hore mi cinta nu samar, asa tuan lakayang. Anjen nu jadi rebutan antara dua lelaki, nu sami-sami mi cinta ka diri salira. Rasana diri tos bedaya, akan mi cinta anjeuna. Hareupan ngan ukur hareupan ngalah, nu ayeuna nganti galamunan. Buat siapa ini? Bapak Wari. Bapak Wari. Yang punya hajat. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari terus. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari. Bapak Wari. Pasti saruan mi boga cinta pada mikah hayatur metik duitna. Bapak Wari. Iraha bakal laksana rek metik kembang katresna, nu jadi jajeman. Bapak Wari.
Oke, Bapak Warim terima kasih banyak. Silakan dulu Pak MC.